Anya laki din! Amom lakay, adda na buyak iti Facebook. Anya manan aya dayta? Inton barutawan ka no, saan ka nun nga agpante, tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Kalokwan lang dayta tunya. Saan ko naktumot? Diyay nga ron nabuyak iti Facebook, kat saan anagpanti iti napalpalabas ang paru atawan. Kita ang kat nagsasaruno ti swerte na. Yak amuking ka oh. Isuman mo ti aramidak inton barutawan, 5 nga aldaw asa anak nga agpanti, tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Sakto na ti agswerte lakay, ultimong. Saan ka mairanod ko naktumat? Malawinan, kukwam lang nagswerte ka. Angam nung ilawan makamukag bugaw, salbag. Hoy, Beshi, anya ngay matilutwam inton baro atawan. Barutawan nga awan makukwarta mare. Ha? Ayan na nga iti tangdan mo anak iraraap. Kinakisiksik ka iti napalpalabas nga aldaw. Ha? Intong itmon sa amoy ngamin amin nan. Anya nga ita, awan lutwo mo inton baro atawan. Awan na talaga mare. Ngam ada planok nga aramidak inton barutawan. Tapno dagos man asumrak ti swerte iti pagtaengan mi. Ha? Anya nga day tamare. Manaypod into no December 31, aging ga inton January 4, sa anak man nga agpampante. What? Wan ko mare, tasigon iti nabuyak iti Facebook. Saan ka no nagpampanti iti 5 nga aldaw, iti napalpalabas a baro atawon. Kita ang ka nagswerte. Anya? Awan na nagdumaan nyo mo iti asawak. Sakto laang ti agswerte kung naktumot. Pulos, asaan kayo ang mairano? Nya, laki din. Awanan, natuluyan sa amad ka na nadadaal ti panunod ay aton niya. Uwan nga rod, sis. Agasim man, tasaan ka nung agpanti iti 5 nga aldaw, inton baro atawan. Tapno dago sa sumrag iti swerte. Panunod lang day jet awan makukwarta na kidi, ah? Ti amok akit ada kwartana day jay. Ta nagsasaruno mo ti pakitang tangdanan na iti napalpalabas alawas. Nagsasaruno, ah? Nga mo rin nabiim at mapan ni Jesugalan. Papanan na ngay no sana maibos. Sa ita, saan ka nun nga agpanti, tapno sumrag ti swerte? Anya laki din. Inton kwan, sa bali lang aro ti sumrag takitaag. Ay, isupay ah. Ay, no sumrag ti ay na, jak ammo. Jak ammo iti daya kumarita. Naawan makukwarta na kit tila sumrag iti panunot na. Sapay lang kuma, ah? Ta saan ta ama akaran iti kasya pa nagpampanulot na kumare. Ay, yad adayo na kumamot ako mare. Ang mayat magkumat at sumrag magkadata. Itay ka pa yung agkatkatawa, baklita. Ha? Anya laon iti katkatawa maya? Dayjay to, mga minaton niya. Tila mapampanunot na. Ha? Tapay man nito niya. Nakuna na nga rod, asaan ka nung nga agpanti inton baro atawan. Anya laki din dayjay ako marik aya. Saan nagpanti? Apay awan pantinan? Manipod ka no inton December 31, aging ka inton January 4, kat saan ka nung nga agpanti. Tapno dago sa sumrag ti swerte. Ay, salbagay. Nakapidpidutan na kayo nga tamanan iti tayo tapamati na. Ada nga rod ka no nabuya na iti Facebook, asaan ang nagpanti ka nagiti napalpalabas sa baro atawan. Kit ni, nagswerte ka no matitibiyag na. Diyan lam mo iti tayo kumarem. Gapo iti kaawan nga takwarta na ah. Iso at tila mapampanunot nan. Wano, nadadailan ti panunot na. Apo bigbigat nga agsamsampay ka iti linabaam ato niya. Ha? Ay, wan ana na. Nga mabit lang. Kasla underwear mo mat dagita inlabam. Wan na, underwear ko dagitoy. Inlabak amin nang taidolin ko iti upat nga aldaw. Aniya, taapay nga idolin mo iti upat nga aldaw. Sana nga agpanti manipod inton bigat, aging ga inton no January 4 na.
Nay, taapay. Anya laki din, kas iti kunada nga rod. No barutawan, saan nga agpante, tapno dagos asumrok ti swerte. Andiya, unay kanton niya, tilay bagbagambag. Ni, sanak nga gang angaw nana, pudno ti ibagbagak. Iso nga rod nga inlabak amin ng ti underwear ko, tamakain na namot iti upat nga aldaw. Ta sa anak nga rod nga agpantipay. Hay, ito niya, ayos ka kadilaang. Ha? Nadadaal samot tanday ta panunot mo, salbag ka? Kinaawan kwartam day ta, iso atila mapampanunot mo. Anya laki din? Ay, naimbag pa'y dagiti karuba, tabisi da ngaglutluto iti handada. Ay, naimbag da pa talaga. Data, awan din naimbag ka data. Tayo nun unam, buti nagsugsugal ka nagiti napalpalabas nga aldaw. Iso nga awan handata, salay. San nabali ata ikayang kuntulang akastoy. Anya, hoy to niya. Nya ka rin na nga raramida mo. Kayang-kayang ka, sakit awan pa'y pantay mo. Sumngaw. Ni, imbagak matkan ka nga upat nga aldaw sa anak agpante, tapno sumrok ti swerte. Anya laki din ayan, Danilo. Ay, una yan, Diyos mio, Marimar. Yakon amuti ibagaking katon niya. Ha? Pangasim man ta sa ang karumrumar. Nakababayin laki, di ka nagiti tawa makakita king ka. Oh. Anya kumangay ti nakababay ni ti dayta. Iberberok ko nga ro ti pagsarkan ti swerte. Sumngaw nga raw. Hindi ka man nagpantay. Salbag kiti. Swerte nga ibagbagam. Agagag ka, tapno agswerte ka. Sa nakastang agkayang-kayang ka. Asaan ka nakapantay? Patungpa ka na eh. Ay, nalpasan ti January 1. Wan nga rod mare, kahit kumusta nga eh. Anya nga matin lutom, tumayak man mangilaban. Anya ngay kumatilotok kat awan nga rod kwartak si kamot. Anya? Iso ngayon kayang-kayang kulatan ah. Kaslakas din eh. Sus, ay na, pakawan na maapaw. Nyamot. Oo, kamot abaklamat. Ay, siya, Diyos mio garapon. Anya ko ka umuntol niya. Talaga gaya ng impay-pay sumon, timbaga, masan ka agpanpante. Impay pa isok adi. Tapno sumunok ti swerte kung nada nga ro diya. Ay, tsak amo na niya timbaga kin kamare. Nagado ko nga. Naimbag kumamot nung nag-shift ka. Ngam saan man? Oo na yan. Ay, nakapapay lagi di tayo tangar aramida. Si kakit dimot. Anya ngay kumati nakababain. Katawan mo't dakas nga aramidak. Kaya't kulaang mo't nga agswerte ti 2026 ko. Una yan. Ay, tsak kamugang ka. Ang mga nusan aswerte ti ipay na day tangar aramidam. Sigurado amalas. Anya laki din. Kunaklakit din no angawlaang nito niya day jay. Ngam impay-pay so naman. Ha? Tiyan niya, kumare. Naiina, nagrana kami itay. Awan at talaga pantina si ka. What? Ay, naku. Saan ko ma-explain, kumare? Anya? Pumanag na nga awan pantina. Naimbag Ay. kumamot no nag-shiv. Ngam saan mat? Kawanan ba'y na babae? No kasta barbasan. Ayaw na yan. Anya lang di mako na dagiti makakita king kuana no kasta. Katanya nga eh. Saan namat nga amo ti mapabainan nga uraan niya pa ti maibagakin kuanan? Hay, diyak laki di malapdan ti katawak na makita da diya babae. San ka nung agpante? Tamang sumrek ti swerte, salbag de. Pamati tawan makukwarta na si ka. Awan at talaga ata naglaing tumang aming nga agsugal ti awanan baing. Anya laki iti. Hoy, tapno mom to niya. Siya nga asamam ti mababay ni ti kasta kararamiday mo. Anya? Pangasim man tagpanti ka. No niya launa iti pagkakastaan. Si kakit di mo, Danilo. No siyak to ti agswerte. Si kamot lang ti umuna ang mairanod kunak tumag. Anya? Nagado nga'y bagpagam nga. Tapno mo man niya. Amin na masabak ko ako kumparay. Kantyaw, kas ka na insulto ti mang mangagaw. Manipod ka na kwada. Ngapoy ti kasta ngaramin mo. Tapno ang mamatan niya, Danilo. Uraan niya pati bagbaga dagiti sinalit ako kumparem. Awan bibiyang ko. Nita, Saan nga isuda ti agswerte no bilang laeng. No di ka tsak mismo. Isungar aramidak amin tapno sumrak adagos ti swerte itabaro atawan. Maawatam! hay jak amaw no niya pati bagaking katon niya.
Makamu ka man lang, iti biyak mo. Salbag ka. Naman lang maturo ka ni salas. Maturo ka rito yung silid na siksika. Turog ko. Danilo! Anay ko! Tulungan na! Pangasin! Payagsang ka. Hindi parigo mo yan. Sana ka nagpantian na turog. Diyak na puotan. At dautot nga imay ng kagat itikwak. Anya? Nagsakit lagay. Anay ko! Kasi nagdara pa yung tikwa. Gaboy di pa ng kagat di jawanan bain nga utot. Kakalakyan di utaw. Puno ka ba yan? Pagyaman ka ta, kinaga na lang. Saan na ngayon taray dito? Masalbag. Anya? Nango na siguro, na bang site, nagangpap, oh. Di ko ang kinagaan na latan, ah. No, hapay kami na, saan ka nagpanday? Magkumamano, saan na nakalibay, uno diwig. Di ko lagbay nga. Alam mo to na, mga sabol ka na iti iagas ko, iti kuhak. Nagsakit at talaga ti kinagat na. Maranak na yung utot palapalak at talaga. Kanya may yagas ko ngayon. Awan na. Awan may tulong kuking katon niya. Makunak lang, gunggunam. Ala, itultuloy mo pa day tangan alamidam. Barang iti sumaruno akagatan ti day ta. Itaraynan day ta manimanay mo. Makapaikawa mo niya. Awan mo tiniton niya amarana at dito'y tersena yung agtamtambay na na. Ha, apaysan mo nga amaw tinapasamak kan kwa na. Ha? Api na na. Ano tapos hamagan ko na? Kaano kinagati utot ti mabagbagi na? Ha? Susapon niya. Wan, kinagat ka no ti utot iso nga uray lang nagdara. Nilakay na mo lang tinangibaga kanyak iti na minsan. Tay may gimatang iti agwa kan kapas. Ay, jak amo na niya tibagak nana. Noan niya launay ngamin ay ti saan na pagpanpansyan. Kanayon na nga ibaga. At apno ka no agswerte ita pa no atawen. Nga man nga ita. Kinagat lang arot ti utot ti ma. Ti mabagbagin. Day tangarod ka. Ay, Nana, kumusta nga tanito niya ngagpaiso? At apay nga tan mani-manina? Uno, intangalin ti utot. anya? Maangot at talaga ti utot day jay. Tasan lang aruda naman nagdigos. Saan pa yung agpanting? Anya laki din. Oh, aday ta, kumare. Agpakapaka ka lang aruda na magmag na ita. Ay, anay ko. Nagsakit ang talaga kumari. Naimbag di mari takinagat na laang. Saan na ka nga intaray, dahi ta kakaiso na amanim-anim anakadiwig, salbag. Si kakit dimot, mari. Puno mo ti bagbagak mari, saan lang nga nakadiwig, nakalibbi pa eh. Kahit kumusta? Nagpanti ka kadimot langan. Ha? Aywan, mari. Nagpanti akon. Kunakun kat. Awan pa iti si mangpet aswerte. Ngam naadaan kan iti parikot. Noon niya lang amin ayamo. Ito niya tinaknakan mo. Mala, husto ko man kumari tani. Nagsakit at talaga. Nagsanniit si ka. Ti awanan pa inday di nga utot. Nagtadam tingipon na. Ay na, baso mumut lang ako mare. Imbis nga agsapol kay ti panggidam, tapno agswerte ka. Saan mo, taday takit, naggay kaya nga saan ang nakapanti, tinararamid mo. Anya nga ita, anya laki, de. Kat, kumusta nga hindi mabagbagim, kumare? Ha? Naimbag man, tasan akinitab ti utot na takakaiso na amanim-anim, kumare. Imbag lakid din ta kinagat na laan. Si kakit dimot kumari.
Agpakkapakkang ka na magna. Gapu iti panang kagat ti utod dita mabagbagim. Siguro, nagpanti ka mat ita. Nagpanti akon kumare. Ay, naamok la kumakas iti mapasamak. Nagpanti akla kuman. Husto lang mat nga kinagat ti utod dayta. Tapno mapadasam mat ti nakagat. Tapno iti kasta agpanti ka. Anya? Tilan tumot nga min patpat siya mapamati tapno agswerte. Anya nga ita. Awan pa'y swerte asimang peking ka. Ngam agparparikot ka. Ay, Nasayaat. No saan nga agimpeksyon dayta. Ngam na agimpeksyon. Jaklamon to niya. ay na, saan kumamot amare? Baro taon nga awan makukwarta. Sakit paggastusan pa ilang ti bagbagamot. Basol mo lang, kumare. Awan sa balya pa basulam. No saan adita nagsadot na bagim. Anya laki din dayto eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Umay ka man dito, Jure. Apay man ay nanang. Bagkat man dito ita mapantagla ko. Da kayon at imang bagkat nanang. Anya lakit din. Sagay sa iti bagkatan. Nadagsan no siyak amin ti mang bagkat. Siyak mata ka na yun ti pagbagbagkatan nyo nanang. Imbaglakan ka ata, kasta unay alok magmaw. Di man kinalumag kon tinakita yo. Ibagbagak laang mo ti agpaiso anak ko. Iso addi kag sadsadot. Malaki day bagkata mo ti awit mo. Tabagkatak mo ti awit ko. Talo tayo nga rod ko mga agbagkat Tapno at damot aramidon ni manang ay bure. Isa ti mabate nga aglutaw. Nagsapam, ading Jory. Ay, kastamot kun ka, manong Jake. Anya ka diti masapul mo, manong. Ada ka din ni Ivory. Ay, adda manong. Ngam aglablaba iti uniform na. Siya ka nalpasa ko na naglaba. Kasta ka di. Umay ko kumapasyarin ni manang mo. Adawit ko at chocolate para kinkwa na. Ay, saan amang mga ni manang ay buri iti chocolate? Ay, kukwaklatadaytan, manong. Ha? Ay, kwa, ginatang ko nga na para kinkwa na dayto eh. Kinunakmat, asan na akayat dayta. Ay, kukwaklatan. Kan saklatan ti kasarsarita, manong. Sige nga rod, ading. Si kapay lang ti kasarita, ta urayak ni manang mo nga Ivory. Nabayagan ka na gururay, Jake? Okay lang. Tinapatag na uray ka. Adangamin ka at kung ibagaking ka. May papan ka di iti assignment tayo? Saan? May papan iti marikiriknaking ka. Madlawan na bannog ka naglaba Eksakto ko mati chocolate aginatang ko aparaking ka, meriendam. Ngam inibos mo't ni ading mo. Inted mo siguro kan kwa na iso nga inibos nan. Yak kumakayat nga ito, ngam magpilit may. Saan mo mutla ka no akayat? Talaga nga impakat naman yan ati kinarawot na. Pasensya amla ko man ti kabsat ko. Kas dyan na dyan o da makita na amakan. Urahin nak dito mapanak dito store. Gumatak iti soft drinks kan tinapay a meriendam. Saanin, Jake? Saan kan nga aggastos? Ang mga no allowance mo ti gastos mo. Mabalintamot nga agtungtunglatan nga awan merienda. At damit kwarta. Saan ko nga allowance ti gastusak? Napanak nakibunag iti hollow blocks. Kasta ka di? Wen, iso nga urahin na ka. Nagswerte talaga ni manang ay bure. Tunggal adda umay agpasyar. Iso akanayon ti umay da pasyaran. Kas ita,
Inggatangan pa'y ni Manong Jack iti soup drinks na kan tinapay. Idinto asyak. No saan ko pa'y apinilit nga inala ti chocolate itay. Di na pa'y itid kanyak. No apay mo't asaan akas ka ni Manang Ivory ti kinapintas ko. Anya lakit din aya ti kastoy alang. Nanang, adaman damag kada kayo. Anya day ta anak ko. Apay asaan akas ka ni Manang Ivory ti kinapintas ko. Anya mo tanday ta sa lutsud mo. Kad napintas ka mat. Isu na laang ta naglukmag ka ngamin. Agdayet ka ngamin tapno pumintas ka mat. Naglaing kanto mga min amang ilaban. Kasanong agdayet ak nanang, mangilaban ti mang parparag sa kanyak. Saan mo't laang nga nasalon at ti tao no nalabos ti kinalukmag na. Diyan mo nanang, no apay mo ngamin anagimas ti mangan. No kayat mo ti pumintas, sursurwam ti agpakutong, anya laki din. Padasag nanang no kabaela. O may kaman dito Jure. Apay tatang, Mapanbualaan di sabay di tuktok ti bantay anabatik. Tasaan ko ang maawit amin. anyamat ten tatang. Siyak manan ti baon niyo. Ni Manang Ivory mat kuma ati baon niyo asumang ati jabantay. Mapan kakit din. Tapno ma-exercise mo dito nagdakkel abagim. Anya laki din datoy. Kaputadakkel ti bagi kaon siyak akanayo nan ti baonan niyo. Apay, saan ka maarsan iti kapsat mo? Nagbasit ti bagina. Basol nan ano apay abasitikan kanan na. Isu ti baon niyo kumamat tatang. Mapan kakit din. May sabulig di awitam. Saan na balay tanaloom de jay? Naloom tatang. Kita am taalis to ka numakan di saritada. Nagbayag kayo mga min amang ibaga na loom gayam. Sige tatang, mapanakaon. Adto yan ti saba tatang. Ay, una yan anak ko. Kinan mo matan ti kagudwabulig asaba. Ay, makabanog nga tati sumang at ijabantay tatang. Ay, una kan. Tsak tupay kabaalan akanan ti kagudwabulig. Si kantulakid di ababae. Sa anak tupay anapsog tatang. Mabisinak pay. Sige, panawan kayo pay tamapanak di kusina. Mapana mangilaban. Anyan. Apel si kati sumangsango. Ni manang mo ti kasapulak. Si kamot manong, mangpabain kamot. Apay, maday no sumango ket kabsat kumot ni Manang Ivory. Isu ti ba? Isu ti kasapulak? Adapay nga rod aramiden na manaw. Alangar. Urayok ni manang mo. Uray saan ka na sumango? Okay aklaan. Urayok latan ni manang mo. Pumano kan? Ay, anya ngay day ta nakakarton nga awit mo, manaw. Kik da ito para kin ni manang mo. Mabalin ka diti dumawat, manaw. Ay sus, dumawat kanton akin ni manang mo. Apaman ama itod ko kin kwa na. Ay, kakanakon ati para kanyak, manaw. Ay unay kan jure. Awan ka diti panagbayin mo. Kas kalag bibisin mo. Urayam ang itod ko iti kabsat mo. Saan kat akas takas lamabisbisinan ka kung nagdakkel mo tabagim. Anya? Ala. Panawan nakman dito. Ang lalaki din. Pasensya ka na. Napabainak tigabsat mo itay. Ha? Taapay man. Kasano? Nagalas ti kas diyang ugali na. Saan mo tin nga ubing? Balasangan. Iso nagalas ti kas diyang ugali na. Anyaman nga minan, di naramid na. Saan mo ta para kin kuha na ito? Cake?
Ngam kayat na, iso ti umuna. Kinunak lang arudan at dumawat tukin ka, ngam ipilit nakit din. Ala, siyak tulatan ti makisaw kan ko ana. Amo ka na sakit tinakam na kanyak, gapoy tinaibaga. Pasensya ka na kuman iti kabsat ko ayolo. Ngam saan mo kumalatan a pagpapainan. Yak laheng kayat ama iruam na tikas dyan nga ugali na. Kaputan na galas. As lagbibisi na kanayon. Nagdakkel mo ti bagi na. Kinasaumlatan ko man ay tinasayaat tapno sana nagsakit tinakam na. Kinasaok mo, ngam ipilit na kami di kayat na. Iso day jay. Nakapagsahuak, iti sana nasayaat. Adto yung tikay umay muramananan. Saanon? Kukumlatan. Gapo iti dayta kay napabay na anak. Saan mo ngamin arwamon ti agdawdawa ta nakababain? Urayim ang nga itadda. Ikan kamutlaeng kadagiti itadda kanyak. Saan kumot abukbukudan? Saan ka ngamin ang makaururay? Basta, kaya't kung timatay, gapo iti panakaibabain ko. Ay na, saan ka man nga agsasaw iti kasta? Sana nasaya at ti kasta nga ibagbagam. Basta, kaya't kung timatay. Nanang, sa dino ti ani Jory, kadwandak man nga agbantay kan ko na. Kinunanang agpakamatay ka no itay, gapo iti panakaibabain na. Apay, asinaw tinagpabain. Ni ulo ananang, kasano ipilit na ka ng tikik nga itad kanyak ni ulo. Ay mangibabay na talaga na itakabsat mo. Madalaganak nanang, ang mga no aramidin na timbaga nang agpakamatay. Ay na, saan na nga aramidin da ita? Kat no aday kusina mangil kilaban. Anya? Ay saan ka madanagan ta saan na maaramid ti agpakamatay? Kano mangilaban ti pagragsakan na? Kasano nga ta matulungan tayo nga agpakutong ni Jory nanang. Si kaman ti mga lokoy kan kwa na, tano siyak, sanak mo adanggan. Madanaganakan ka, sapsapulan ka, kunaklakit din no aramidam ti imbagam, ngumadda ka madgam dito yung kusina amang ilkilaban. Kasla pagayat mo pa'y nga ramidang timbagak. Apay ko maapagayat ko ngay, di pa'y katawa ti kabsat kon. Anya ti amok ngay, no kayat mo amapukaw akon. Saan ko akayat amapukaw ka? Ti kayat ko kat kumutong ka. Diyak garod ka ba ulan? Marigata nak. Kayat kukuma. Panunot mo lang dayta marigatan ka. No kayat mo, tulungan ka. Ah, kasanaw? Simple laang, surutam amin nga ibaga. Daytoy laang mananti kanak. No kasano ka aduti kanak, isumat ti kanam tapno kumutong ka. Manon nga aldaw, akastoy laang kabasit ti kanak. Kan awan pa yun mabatbati nga inapoy akilabanag. Wan ata kontrolado ti ilutluto ni nanang, tapno awan mabati nga inapoy. Ay, wanang agkakapsuta kon. Uray ata saan kamot amatay, kita man kanyak abasitikan kanan na. Aging ga itakot si Bibi agak pailaang man. Kumut-kutong ni Jory ah. Gapot atong palan na amin nga ibagak. Agminarin ti kinapindas na. Nagmayatin ti bagina. Ado nga tanti ag gusto kan ko na.
Nga mabain da pay lang ang agaram. Gaputa, dagiti ag gusto kan kwa na ita, iso dagiti ag uyaw kan kwa na idi. Kasta ka day. Wan, Ti may papan ka na tama ti pagsaritaan ta. Kaya't ko ti agyaman nga men. Kamudyanan na. Siyak ti sinong batang. uray sinungbatan kan Jake. Ti panagadal talat ako mat ipang pangruna ta. Amok day ta, Ivory. Iso asaan ka madanagan. Adapay aramidan ni Manang Ivory. Iso nga urayam latan. Saan ani Ivory ti ka sa pulak? Asino? Saan mo nga ibaga ni nanang ko? Siga amot, tilay bagbag. Apay ko mga aninanang mo ay. Sika, ti kahit ko makasarita. Taapay mat. Idi, saan nakakayat sumangukan ka? Saan itan? Oh, atoy. Cake, para kang ka. Dakil na ito cake. Iso asumango kan kanyak tag sarita ta. Diyak kayat ti cake. Lumukmagak laang dita. Kandiyak kayat ti sumangukan ka. Adapay aramidak manong yulo. Sige ka din ading jure. Kayat ka makasarsarita. Awan ka di ti babain mo. Ah. Saan ka di akinunak, asan ko akayat. Iso ano awanan ti ibagam, pumanaw kan. Nay, apay nga pabayin ang nakmatan. Saan ka di nga isumat ti inaramid mo kanyak ide. Anya ti kayat mo nga ramidak ita. Sangwon ka na sayaat, idinto a pinasaktan nak ide. Pakawanan na ko ma, jure. Mabalin ang mapakawan ka manong yulo. Ngam no da sa bali pa'y nga intensyon mo kanyak. Suri laangan. Ngam saan ka akursunada. Anya lakit din. Anya? Makidam, adon ti agaram kan kagaputa kimutong kan. Wan nga rod manang. Kaya't agyamanak iti tulong mo No saan agapuken ka, sana kumakimot tong. Maragsa ka nak para kan ka, Jory. Kat sapay la kuma, ta saan kan nga agsubli iti kinalaing mo nga agkilaban. Namnamaamday ta, manang. Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Dayto iti para kada kayo, nanang. Anya ngay daytoy. Duster dayta. Awan pa'y limpyo pang balayo ang makita. Puro abot-abot dagiti pang balayo abado. Anya laki din. Dayjay ka timayat ata presko. Nangro na kat nagpudot ito ayan tayo. Apay, saan nyo akayat ti agbado iti baro a duster? Kayat ko baro ko naman. Ngam saan mo't nga importante daytoy anak ko. Urno ngam kidi ati kwarta. Ay, syempre, agur urnungak matlaang nanang. Naira na lang adakil tinaglakwak ita. Iso ana panunot kayo nga ingatangan ka ni tatang. No kasta, adamat kinitatang mo. Ay, adaan nanang. Itad kuntumat, inton sumangpet. Dahito yung mati para kada kayo, tatang. Anya man na ito yun, alagkas-kastusang. Anya lakit din. Agpada kayo lang kanina ng akaslasaan anaragsak no kasta nga dagatang para kada kayo. Saan ba't nga iti kasta, anak ko? Ay naragragsak ko ba? No makita nga dan kayan ayat po. Manuntitawan mo. Ngam awan pa'y nobyo. Aday ta kayo man ako nakon tatang. Anya nga rin ti maramidak nga no awan mo may lawan nga agaram. Apay no si kanti agaram. Anya? Ay, nakababain mo tatang. Babae akong agaram makit din.
Ato di tatamam mo ka babae, tinag-first move. Abay, awat kurso na nam iti kalugaran tayo. Ay, pakpakawan mo tano siya ti agaram. Inton aga pa kami to, ang mga no isingir na lang nga siya tinagaram. Kit di gabi lasing patipil siya pa. Di saan aman nakiapa, kundi ay atundakan to, itinapudlo anak ko. Nugasat ko ti maadaan iti asawa, maadaan anak tatang. Ngam no saan, ay katanya kay nga rod. Tinapatag, adda kayo kaninana nga mga ayat kanyak. Aw, nagam, ay dumtang to ti panawin, amapukaw na kami, iti inam, iti na ito alubong. Kit agmay masakan to, isong ano adda mailawan nga agarim kit ka, isong batam kit dinatakos, taag kasar kayon, 13 taon mo ni, ay Diyos. Saan aday ta ti pakaburiburan ti panunot yo tatang. Awatin nyo kit din da ito short pan kansando a ginatang ko. 7 a pares da ita. Adto iti bayad ti kamote empredo. Ay, agyaman na kaloring. Imbag laki, din nadda kang agat-gatang kalagi ti produkto me. Saan min akasapulan nga agbiyahe niya ile. Isungagagat kayo latang agmula predo. Tagatangag dagiti mula yo. Papaya ngay. Awan tila ako manalom a papaya. Ha? Ay, padasat ti mapanagkita kadagiti mulak a papaya. Barang adda na loom. Urayan ka nga rod sakbay nga agbiyahe ak. Isupay nga ibiyahe no ada na loom a papaya. Pangipanam ngay kadagitan ng loma papaya, manong Prido. Mapan ko ilaho kin ni Loreng. Rason mo sa hamot ti mapan naglakaw, ngam kinapudno na kursunadam ni Loreng, manang. Anya kurso na da sa umit. Asino ay mo tagkrasi di ka naglaad. Anya lahaki din. Uray na laad ata, big time. Sigurado nga do ti kwartana da jay. Takanayon nga biyahe nga aglako itinatay. Ayun na niya. Balasang pa ni Loreng. Anya nga tanu padasem nga armain, manang. Sumaya ti biyag mo, no da ti maasawam. Tadama ko na, business na. Ayun na niya. Pulos mo nga minasaan ko ako kursunada. Urayin na, basta sumaya ato ti biyag mo, manaw. Sana kas ita, kakaasi ka nga agtaltalon. Nakakutkutong ka. Nung maasawam ni Loreng, saan kanton nga agtalon? Kadwa amto nga biyahe itinatayong manaw. Nyalaki din. Sabong para kin ka, Loreng. Ha? Ne, apay nga ikan na kiti sabong? Agayatak kin ka, Loreng. Katsapay la kuma, tadanam-namak kin ka. Ha? Agpaiso ka diday ta nga ibagbagam? Oo, Loreng. Talagang agayatak kin ka. Diyak namaan nga damat gayang mangayat kanyak. Ay, apay nga siyak ti kinayat mo. Kat nagadumot ti napipintas dita. Kat napintas ka mat, Loreng. Napintas ti ba nagpuspusom? Kan nagagat ka ba? Panagkunak, agbagay tayo. Gaputag padataan nagagat. Excuse me. Pasensya kayo na. No makisampitaw ako, kada kayo. Ding-dingga kami, hindi panagtungtungtung yung kahit. Panagkunak, naskang na makiasawa ka ni Loreng. Kaya't ko ni Fredo, aparakin ka, tanagagit. Isuasaan mo na panunutin, sumpat mo, anak ko. Agkasar kayo kinsin. Ni Tatang Mat, nakababain mo tikas tangar aramidan nyo. Oh, hindi kita nakababayin. Sana nakababayin, anak ko. Saan mo aparigatan ni Fredo? Tayo suntumot lang, tayo pagturungan na. Agkasar kayo, ang lalaki din.
agasawa tan Fredo. Nasken nga rod atulungan nak iti negosyo ka. Ha? Kasano ka iti panagtalon ka? Ay, saan kan nga agtalon? Ipatalon mo laangan ti talon mo. Takaddoan nak nga aggatang ken aglako itinatnateng ken prutas. Sige nga rod ah. No isuti ko na. Amom ka di ti agmaneho? Amo ka. Gumatangak nga rod iti lugan ta imanehom. Isu ti usaran tang agbiyahe itinatnateng. Ada kwarta mo igatang mo. Awan mo pulos kwarta nga eh. Ay, ada urnong ko. Nga basit laang mata. Umanay matngatan nga igatang ta iti second hand alugan ta. Iso ang aron, Lorraine. Kat, kumusta kayo mo't ngay kinipredo dito kaipatpatakder abalayaw? Ayos kami laang mat nanang. Nasingpot matla ka din ni Fredo. Ay, nasingpat mat nanang. Ken siyak mat ti makakaamong agdesisyon. Di nak mabibiyangan. Wan mat amin ken kuana nga ibagak. Ay kat nasaya at nga ron ano kasta anak ko. Kung naklakit din no agbakbakit ka na balasang. Ni Fredo siguro tinaituding agasat ko nanang. Ala, say-saya atin yung nga ron Kat sapay la kumata iti kabiitan apanawan. Ikanda kami matan kinitatang mo iti apo ko. Kita mantalang amitan manong Frido. Apit ilang hak. Gapotasaan ka nga agtaltalon, timo daw kan. Kaya limokmag ka pa yan. Nagmayatin ta pagbagim manong. Gimwapo ka mo iti kastaunay. Na, kasala ko ng mutapangit akasigod. Ay kit pudno mo manong. Ita, kit nagbalin ka mo iti na tao. Supra kamot. Pwera ang manong. Dakkelan ti nagbaliwang. Makita mi ta, ti pikto na dya insurok king ka. Hun nga rod. Mariknak mo't laang tigimin awaan ti biyag ko sa ka. Ibagbagak to magking ka manong. Iso asaan na masasayar ti ringnam, ibagbagak ka nagbalin ka na tao. Hanya laki din manong. Rulay, lumugan kayo ni Tikadwam. Ngay, si ka mag-aam daw manong Frido. Lumugan kayo. O may kalori, lumugan tan. Sige manong. Sa di nung tipapanan nyo aya. Dahil tulod kayo. Tamlosan kayo magmagna. Itulod ko ni Lori di tabalay da manong. Kinaduak ta da pinasyar na agayem na. Kayan ayad mo ka din ni Ading Lureng. Agar-ara magpailaeng manong Frido. Kas nagayam. Sige nga rod, tayo tulod kayo. Naimbag pa'y da agayam mo ta nagmayatan ti biyag na. Idi kat padpadam lang nga marigrikat. Saan mo't abimak nang no saan agapokin ni Loring? Uray basta bak nang itan ko naman. Bak nang agpay so, saan mo't anapintas di asawa na? O, di agbabae tan iti napintas. Babae ka, kastaki din ti ibagbagam. Siyempre, anya di kagunggunaan na ngay abak nang no saan nga usaran ti kinabak nang na. Apay nga takas dyan ti panagkita kanyak ni Lori. Itay naglugan da iti lugan ko. Kasla nagpagkat ti panagkitkita na. Kasla da kayat na nga ibaga. Wano? Kras naki de. Mga rami da kiti pamuspusan. Tapno kita kami. Nagpintas ni Lori. Kaubingan na. San nakaskin ni Lori alaad? Mabalin ko, apagbalin ni Lori, babae, no kayat nalaki de.
Si kamat ta dita sirok ti kayo ading lore. Asino tur urayam? Agur-urayak iti pagluganak manong. Bapa namaya. Agpaili Umay kan tagpaili akmat. Mapanak agbayad iti bilmi iti kuryente. O sige manong, kaya't kumanti lumugan kan ka. Ay, lugan mo kunak kuma. Ala, mangan ka mga naling. Ato, to in order ko. Awan nga tati makakita ka data ditoy. Awan mo siguro? Kung uray man na makakita. Awan mo't madingar aramidan ta. Mangmangan talayang mo. Amo, Manong Fredo, magustuak man ti lalaki akaskan ka? Ha? Tapay mo. Wan ata aminan, addakan ka. Adamot yun asawak. Arman ka kuma. Awan mo't parikot kanyak mo adan asawam. Ha? Tinapatag, sa anak abaybayan, kan maitid mo amin akasapula. Oh? Agpaisaw? Agpaiso! Naragsak ka mata si Mang Put, Fredo. Wala ta. Awanan sa pulag iti biyag ko bakit. At dami ng kanyak ita. Agpaiso? Uwan mo. At dami ng kanyak, Lore. Anya aluri. Ha? Nailawan ko matan. Shortcut ti Loreng. San ka di napimpintas no Lore ti awag ko keng ka? Ay, iyak kayat. Adan sa bali nga akin nagan iti dayta dito'y lugar tayo. Kay kayat kulat ta tinagan ko tiyawag mo kanya. Ay, sige, no saan mo akayat? Di Loreng latan. Pasensya kan Manong Orly nga may sardeng munti umay dito'y balay. Gapo ta busted kan. Anya? Nagkas ang mutin na ito pa ng busted mo kanyak, Lori. Nang namnamak pa yung akayat nak. Sorry laangan ha. Ngam naamiris ko nga awan turong tibiyag ko nung si katipaki asawaak. Gwapo ka nga agpaiso ngam amok adinak maipaayan itinapindas a masakbayan. Sino nga yung nga rutin na biro ka makaipaaiking ka itinapinta sa masakbayan? Awan bibiyang mo itiday ka, Manong Orly. Basta, binasted mo ni Orle? Wan Fredo, awan tumat lang ti maganap ko kankwana. Nasayad mo nga ron na kasta. Kabuta jacket nga adda kaagaw ko kin ka. Saan ka amadanagan? Tasi ka lang ti biyag ko, awan sa bali. Kunaklakit din no kayan ayat mo ni din ni Orle. Ngam, nasayad mo. Saan mo pa asinong bata? Planok mo't ko man asong batan. Ngam, idinakita ka bigla, nagbaliw adagos ti panunot ko. Imbaglangan at inlugan kayo iti tiday di agon daway. Talaga siguro anay kadang ada tati para ititunggal maysa. Alangarot, magandan. Kalpasan ha, ag-check-in tantang. Saan arumbang amarabianak, tama nga numakadlaw ni Lorraine. Traidor at talaga daya Manong Fredo. Jakla yung pagarap a babae na gaya man ni Lori. Laskin nga ipakita ko ni Manang Loring nagiti video kin ladawan anaalak. Manipod iti restaurant. Aging ka nga imunag da iti hotel. Awanan ka iti bain Manong Fredo. Isumot laga mabinasted na kun ni Lori. Tagayam, addan relasyon da. At dalang aro din asawa na, kin napintasin ti biyag na. Saan pa ilang amap na?
Oh, apay Orly. Aday bagam ka ni Fredo. Awan ditoy, napan nagbayad iti bill mi iti silaw. Amok ngawan dito eh. Manang luring. Oh, apay nga rod nga imay ka nga eh. Imayak, tapno ipakita king kada gito eh. Anya nga minday taya. Ay, mabit lang. Taday pabuyak king ka. Manang luring. Nasaya at matanagawid kan, Fredo. Abay, ada ka di paramid mo, bakit? Adda, Anya na ita. agimpaki kan, kat pumanaw kan itamat laang. Ni. Apay, paparawon nakmatan, bakit? Awanan ka itibain? Syakti na magbalin kan ka tao? Itatanan anay ka na tao? Isukat nakmatan iti ubeng kan na pinpintas? Ni. Anya ka din ito kay bagbagam, bakit? Ay, saan ka na makapaglibak? Imay dito'y ni Orly, kat ada impakita na nga ebidensya. Manipod iti panangan yu iti restaurant, agingga iti isasarak yu iti hotel, akadwam dayjay alori. Kuha bakit ito? Isumat lagayam alori. Kunkunam kanyak, tamay lawlawan ka lang amang ibalbalikas itinagan na. Pakawanan ako, mabakit. Sorry talaga. Isin ako ni Lori. Pumanaw ka ni tamat laang. Ha? Gaputa inamin mo't laang ni Orly kanyak. Asaan nak nga ayatan at ilaang kwarta ti inayat mo kanyak. Oo, saan po Lori taluring? Urayan niya pa'y tibagbagam. Saan ako na mamatikan ka? Ala, agimpaki kan kat pumanaw kan. Tilaang badom ati mabalin mong alaan. Anya? Kawanan ka itibayin, Orly. Gapukin ka, insinan akong tasawak. Sikat yawanan ba eh? Inaagaw mo ti babae nga yatak. At dala nga rodin king kati amin. Agawan nak pa ilaeng. Gaputa siyak ti kayat ni Lori. Kayat nakalaeng gapo iti kwartam. Amumot nga armak. Inagaw mo pa ilaeng. Isu akwitstan manong. Agpada talaeng anapukawan. Anya laki din. No, para ka ni Juan. Para ka ni Juan. Kat para ka ni Pedraw. Para laang ka ni Pedraw. Saan ka nga agagaw? Iti saan mo ako kwa? Anya laki din. Papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apara. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isang sagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, makapabwisit at talaga ti kastoy. Saan ko maawagan ti gayam ko? Saan ka kumamot nga umanong kasta bakal? Amangan mo isimsimpada pa ilaang dagiti natumba apos ti kurintay. Isimsim pa pala nga ibagbagamot. Idi pa'y kalman nga wan kuryente. Kat mawatam kumamot, ah? Delikado mo ti trabaho dagiti linemen ka. Sana basta-basta. Delikado manan nga ibagbagamot. Kat mabaybayadan damot. Nagdakkel ti baybayadan tayo iti kuryente nga kastoy latan. Kas itin ako na, mawatam kuma. Anya nga tano i-post ko iti Facebook dagita nagbubontog ti trabaho da alignment. Asos, Berta, agar aramid ka man, hindi dyan magusto na ko na ako. Anya laki, hindi na natin bakit ko. Ay, talagang awan pa'y laang kuryente ita. Aglaba ak man langan. Handwash. Ay, salbagkit di ti kastoy. Oh, kumare, nagsapa ka mo nga aglablaba. Kasla, saan ka nga apektado iti brownout ah? Anya saan nga ibagbagamot po rin? Apektado. Mabisbwisit ak nga rudin. Ura siyak nga rod, kumare. Apektado ak mo ta. Ngumkun ko na damot nga isimsimpa ka nun dagiti linemen. Isimsim pa nga. Nagbubuntog na nga gargaraw nga. Nakitam ka de, dagiti post ko iti Facebook. Nako, kumare, wan nakita. Nalabos ka mo. Pagsasawam mo tan dagiti linemen. Kasanumat nga min. Makabwisit da. Manumat nga aldaw, dahi ti a brown out. Si kakit di mat. Ay, wan gayam.
Nakitak iti post mo, akasla problemado ka unay, asaan mo ang makontak ti gayem mo nga ibagbagam. Asino ay aday jay? Kwa. Ay, basta. Lipata mo, no anya ti in-post ko, Mare. Kumare. Kasla hagad ka ita, Stress kan samatan ka po iti brown out. Ay, naku nampay. Ma-stress ka talagan. Jack lakit di ka ba ilan ti kastoy? Naku, kumare. Awatim ka dilatan. Amo matananari ka ti trabaho dagiti lineman. Sana just ti trabaho da, you know? Kasanumat nga min. Nagbayagan da ito'y a brown out. Saan ko na maawagan ni... Ni? Asino? Ituloy mo anya lagi din. Saan mo ang maawagan ti lineman mo? Kasta ka di? Si kakit dimot. Awan lineman ko. Ti kayat ko asawan, jak maawagan ti gayem ko nga da iti sa bali a lugar. Aha! Ti ko naman di. Kasta una apong dod mo, kaputa saan mo ang maawagan ti number Tom. Kasgela day ta? Oy, kumare. Ang mga nadamak ang agkin ka Narigatan. Oh, danag mo na ya. Awan ti agdang-dangag. Iso nga minamon. Dahito brown out ti magagapo no abay asaan kayo nga nagkita iti pangisuksukatam. Kinilakay mo. Ay basta, saan apod no dayta, kumare? Hoy, nagbuntog ka, lineman. Ha? Manang Berta. Si Kamad Gayam. Ada ka di pa'y saan yun, ay simpa? Manumatan nga aldaw ngawan kuryente. Ammom ka di dayta, Pasensya ka kumaan, Manang Berta. Ado pa'y ngamin di simsimpami. Kanamo tayo mat anapig sa tilimabas sa bagyo. Kat, anya kumaita? Trabaho yu dayta. Iso anas ka napaspasan nyo kumamat. Aywan gayam, nakitam ka di ti post ko iti Facebook? Ha? Aywan manang. Nakita nga rod. Kat, anya ti makunam. Pudnumat dagiti impost ko, saan ka di? Nagbubuntog kayo kunakmanan. Manang Berta. Pasensya kay kuman. Sapay ko mata maawatan nyo, mate. Tapno iba kakada kayo. Saan na makatultulong dagiti agkakadakas nga impopos yu iti Facebook? Anya sana makatulong? Kat pudnumat Darasan niyo nga isimpa dagiti nasken nga isimpayo. Tamasapol konti kuryente. Pasensya talaga, manang. Ar-aramidon mi mati amin nakabailan mi kahit. Takdaram day nga ibagbagam. Tano saan? Ipatulpo kayo. Salbag kayo kitde. Kumare. Kasla problemado ka manan Anya kay manan tinaban mo imbagaan ka dagiti lineman. Ay katnapan ko manan pinagsasawan ida Nakabumbuntog da nga gargaraw. Saan ka kumamada kasta, kumare? Kasi madagiti lineman nga agdrab-drabaho. Tapno agsublilain ti kuryente tayo. Kasanumat nga min. Manon nga aldaw. Sakit nagbubuntog da. Umabutan ang makalawas ajak maawagan ni... Ni kabit mo, kasta ka di. Ay, amina mo kumare. Ay, si kakit dimat kumare. Nakapigpig sa day tangiwat mo. Saan ka kumamat basta mamatpati ka dagiti chismis amang mangag mo? Chismis? Kano amin na tao dito lugar tayo, kat amo da nga adda kabit mo. Kamay sa, nakitak man na nagiti post mo iti Facebook. Grabe ka man. Pagsasawa man talaga nagiti lineman. Saan nabali tapudno matibagbagak? Nalabas kan. Di ka lamasyan ka nagiti lineman na pagsasawam. Anya? May sapay. Dahil tatibaragan ka. Awan lang nga rin ti may tultulong mo. Ngam nagadumay lang nga sat-sat mo. Salbag ka.
Abe, kasta ti kulay na pingping mo, Berta. Tinungpanak ti awanan bay na bakla. Anya? Abe, tinungpa na ka. Anya tinaramid mo? Idong tanak gapo ka dagiti post ko iti Facebook. Nakuna na nga awan ka no ti may tultulong ko sumanauak. Imbagak mo't ngamin gan ka bakit? Sana kumkumpurmiting kay popos iti Facebook. Umawam mo tidingdeng kam. Kasanumat ngamin. Nabaybayagan dahi ito brown out. On and off ti cellphone ko. Numalpasak nga agpost ko't iddepak manan. Ay, anya lakit din. Amom, Berta, husto tinarami daya baklang ka. Mas makatulong ka no agulimag ken urayim latan nga agad dati kurinte. Awanin ta dope angem. Ngem ka angem. Amirisem kidala imbag timbagak ken timakagabaw no apay at tinungpana ka. Ay, makabannog ka talaga tiyag trabaho. Ado pa'y tinaskin nga isimpa. Awan nga ron. Kabayatan nga da, tayo dito yung marigrigatan ka mabamban no gamang isimsim pa. Adamat dagiti tawa sana makauawat. Kaya't dakat may subli ada gusti kuryente. No maminsan, makabwisid dan. Nakadkadlawan na bambannog kayo Ah, ha, uwan nga rod po rin. Makabannog ka talaga. Adto'y ti imat ko ang merienda para kada kayo. Ay na, agyaman kami unay puring. Awan anyaman na. Amok na bambannog kayo. Iso anang isaganak iti merienda para kada kayo. Ah, ay kasta ako ma. Imbis nga da ka dita amas asar nga awan kuryente, agaramit ka lang nga iti merienda dagiti lineman. Nakatulong ka ba ay? Wanmat Maala, ag merienda kayo nga rodan. Ay naimbag ka pa'y poreng. Naramid mo tinangipan iti merienda dagiti lineman. Ay nana, itay pa'y ngamin atan tanawak ida tawa mi. Amok na bannog da. Iso anang ipanak iti pancake kun kape. Ay iso ka pa'y atulong mo mo't kadakwada. Iso mo lang awan kuryente. Kat awan maararamid. Nagluto aklatan iti meriendada. Ay kasaya atan day ta. Imbis nga da ka dita nga agung-ungat gapo iti kaawan ti kuryente, tumulong ka pa'y kidi Saan akas kini Berta? Akas la ipatay nan ti kaawan ti kuryente? Dahil mait, parikot na unay ti kuryente. Saan nala maawagan ti kabit na, iso akas jay. Kasta unay arurod na kadagiti linemen, anya laki din. Berta, pudno ka day at tinungpa na ka ni bakla. Ay, wala na. Nagsakit mo't at itong pana. Awan mo't tidakas nga raramidag. Anya nga awan mo't nga ibagbagam. Apay, dagiti post mo iti Facebook may papan iti kaawan ti kuryente. Apag sasawampay dagiti lineman. Saan adakas day jay? Kasanumat nga minana. Manumatan nga aldaw. Jak maawagan ti... Tay? Te kabit mo kunam kidi Ni, da kayumat kit di nana. Tangiwat yuman. Chismosa kayumat amaysa. Ay, sorry Berta, saan ka kadi ang mabaeng? Amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda ti aramid mo. Anya kumaita. Tinapatag kanya kat naragsakak. Kat kasanaw ti asawam. Basta, makaamumatan Basta siya, kayat kun amay subli ti kuryente. Kayat kun nga awagan ti... Ay, nagadoka nga. Ay, Berta, agbalbaliw kan. Ada ka diti asawa, manong? Awan mo ni Berta. Api ka di.
Singre ko iti utang na kanyak. Naku na itay, mapan ka namang sapul iti at the generator na. Mapan siguro makicharge Anya? Ay na, talaga saan na makaan-anos na dya aberta iti brown out. Sana nga may namawagan ti lalaki na. Ha? Anya tibagbagam? Anya lalaki? Ay ko Ay awan day jay manong tinyong. Ang akulaan. Ibagam tipod no. Anya lalaki. Mala. Alaman langan. Tapno amuam. Nabayagan nga dalalaki ni Berta. Ah, Iso akas lang na silyan ti ubet na ita asaan na makatal na. Ta saan na nga minamaawagan. Gapo iti kawan ti kuryente. anya? Wan, pudno ti pagbagag. Ure asino dito ayan tayo ti pagdamagam. Ket amuda ko nagtumad. Amin na tao dito ayan tayo ket amuda tayo ta. Nasaya at nagawid kasi ka, Berta. Nay, apay akas ta tilangam timyong. Kan apay nga agong ungot ka. At dapay laganas mo nga agdamag. Ha? Alaam amin akawas mo ta pumanawan. Ammo kunti amin maipapan iti lalaking Berta. Iso asaan kan ang makapaglibak pa'y. Lakay, anya ka din dagita nga ibagbagam. Awanan ti ado pa sa osaro. Tikunak, alaam amin akawis mo ta pumanokan. Makidanakan iti lalaking no isaw. Anya? Isumot lagaya makas na unay arurod mo. Gapula ang iti panag-brown out na. Gaputa saan mo ang makontak ti lalakim. Kasta ka din. Lakay, sana pudno dayta. Pangaasim ta saan ka kumamata basta mamatpati iti anyaman nga ibagbagat iti tattao. Pangasim ta pumanaw kan. Diyak kaya't amakita ti panagrupropam. Panaw! Aw, apay dagita kawas nga imat mau Berta. Nana. Nay, hapay, anyat mapaspasamak kan ka. Pinagtalaw nak ngaminan ni Tim yung ijabalay mi, nana. Anya! Wala na, pudno ti pagbagak. No asino nga tangamin ti awanan bayan na napanangidandanon ken kwa na iti anya ladita. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Naman ngaminan nila kay ko ti maipapan kada kami iti boyfriend ko ijay ili. Ay na, kasta unay apungtot na kanyak. Iso a pinagtalaw na kun Ay na, daytan Apay, ada nga minayam, palimad asaan amaamuan. Kas kalanay anak idikalman. Nana, jak amoy tano sa dino ti papanak. Aha, ambong ti agaramin iti saan anasayaat, ngam saan mukit din nga amaw no anya ti aramidam ita. Ay dang nga, anya lakit din. Anya ita Berta. Gapo iti brown out na mo nilagay mo ti aramid mo. Anya? Gapo iti brown out. Naamuan namin di tao nga iso nga umanungit ka. Gapo lang da saan mo ang makontak ti lalakim. Salwag ka. Ti ko namkit di. Sikat tinangidanon kanila kay ko. Iso akas taunay apungtot na kanyak. Awanan kay tibain. Yes, of course. Aminat. Juan. That's true. Siya ang tinangidanon kan kuwana. Kaya't ko amaamuan na, tapno ikanagay di pagnagmam. Gapukan ka. Pinagtalaw nak nila kay ko di na oras. Papanak nga ro dita. Ne, ay kat mapan mo danunan at ilalakim. Amang ano da generator na. Saan ka ngagparikot iti kuryente? Ay na, makapangariyat ka bakla.
Awan pa'y nasayat, anaramidang. Oh, I don't care. Wala akong pake. Ha? Tinapatag. Kat na ibaga kinilakay mo, ti aramid mo. Aday ta, gapo iti kauungot mo, iti kaawan ti kuryente, na amuan lang aron nilakay mo ti aramid mo. Wan nga rod, Mari. Oh, anya nga ita, inaklon mo matlaangan nga daramid mo. Parikot ko ita no sa dino ti papanak, Mari. Anya? Kasta unay nga minapungtot nila kay ko kanyak. Ay, kat aramid mo day tayo sa arumbang lang among ti aramidam. Agar aramid kan tumat. Ay, una yun ti kastoy ay. Agawid ka kit di ta kasaritam nila kay mo. Di mo kunaan amapan ka iti ang ti lalaki. Awan mo't la generator na dayjay. Sakit lang ti ulo ti ipainakan ka. Anyan laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.